Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi ka Khasi Students Union Nongkleo Circle haga santri ubnai naitung arjar arpuwei kala dawa ya ke sarkar bakan kenteu kerdanno ya ke Nongkleo Primary Health Center sha ke Community Health Center kenang bakan nangla susu ban aijing syakri ya ki pajba haga dor khas baka sengkala IT ha menteri ketenat ke koi ke khia uba AL hack ka sengkala dawaru ya ke sarkar bakan thung susu sa armut ki doctors ki ban sumar haga ne ke jaka aijing sumar bar haga jo ko por ka sengkala dawaru baka tenat ke koi ke khia ka dai ban penbiang ka wei ke kali ambulance ka ban kit ya ki nongpang na lor ki wei de ki mat matang singi la yo banyak kenduk ya minister ba in charge ka health and family welfare department iba AL hack nabu ketuk ni ki mat tawa ka bai dai ba kanong QPSC west sehil kita kilong ke panglapan singo si kalong ba ka bai dai ba te kanong QPSC nilabu patun singo si ban ketuk ko dan na ya kanong QPSC sia kanong QCC ma kumbang tip ka te ga PSC kadan kamba avenue tali kisnong bat kumju bat kisnong kiba dan senda bat is kesehel susu ngelabu men pesngo si men penyo doktor awat hakate ke PSC hakaba kate ke PSC yamata dongdon teng UAE health medical officer iba in charge kate ke PSC bat ita nakalang soka kadang bu i tangkum of shooting nangta nakalang ke isu kelapa sngo man penyo ya ambulance 108 hakate kanong QPSC kembang tip na duk snam jakat wai jakat a kate ke ambulance bodon hakate ka PSC la bu no sekiwe QPSC tekam tang gitawa na i ba iden penyo biang ke ambulance ka banterekam hakate ka PSC nangta man penkha susu jaki building kabedai hakate ke PSC makate ka PSC kadang tuna susu khambun sha kadang tuna ki building habedai te PSC nangta banbu ya COVID-19 isolation ward hakane ka PSC makham kambangi i hapo kadang kathan kleu matai ka bayo ya ka positive case COVID-19 ki lamang khamkyu bakidon ki wala klat antika klam jingpang man penbiang ni kilat jingata hakabedai bakanang kleu PSC nakabata banyak pasha ya ka jingpang COVID-19 nadu ki oksigen nadu ki PPE hakabede baki doktor baki nurse bakumju staff jong kate PSC matkumju ngilapha nglabu ka jingtawa hakabede man ai ka jing suma hakabede baki kanthai matkumju mapenbiang kita nak tam penkha khlong hakate PSC minister wan charge ka health and family welfare department la jawab penpau singi keseng ba hakapede batkan nong tliu PSC on ketu dan nak saka CSC nak yang ji in sabu sha punya ban sapha aka badai banle nang mata ketik PSC matkum ju ila ayangi ba in sapha kloi na iki doctors one in charge ketik PSC ya haduk menta idang dan tang UAE medical and health officer bade ketik PSC tengai skam ba lakumna kajing dawa dengan seng kalong ba lakumna argot seneng kiri benton kita tok PSC batom ju apa bade bak ambulance na kalang jugi yang tangan sa sim khia ban sale ban kam ban punjak bank ambulance ketik PSC